Plenković. Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovani premijeru, prošla su gotovo 3 mjeseca od kada su sve činjenice u aferi Plin za cent poznate. 3 mjeseca vi ostavljate direktora HEP-a na poziciji moći unatoč tome što cijela javnost zna da je minimalno politički odgovoran i da je trebao otići s tog mjesta. Ostavljajući ga na tom mjestu 3 mjeseca, vi omogućujete da on sa pozicije moći sakriva dokaze, utječe na svjedoke ili potencijalno čini nova kaznena djela. Ali ovo nije prvi puta da to vidimo. Ovo je klasični vaš nacrt, vaš hodogram kada se radi o bilo kojoj korupcijskoj aferi vaših ministara ili vaših direktora. Svaki puta vi do kraja, do zadnjeg, dok USKOK i policija ne dođu po njih, ih ostavljate na poziciji moći. Samim time, uzimali vi nešto od toga ili ne, jer to ne znamo, ali samim time kako ste se odnosili prema pitanju političke odgovornosti onih koji na kraju jesu imali potvrđene optužnice za kaznena djela koje ste vi odabrali, a niste ih na vrijeme maknuli, vi jeste mecena političke korupcije u Hrvatskoj. Nitko više od građana u Republici Hrvatskoj, nitko više od međunarodne zajednice ne vjeruje da vaši ministri, vaši direktori mogu krasti milijune ili milijarde, ovisno kako, kada i u kojoj valuti, a da nemaju vašu zaštitu i da im vi to niste omogućili. Imamo povredu, samo malo, predsjedniče Vlade, povreda Poslovnika, kolega Okroša, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Evo kolegica Benčić je elaborirala to što je elaborirala, ali moram... Koji članak je povrijeđen? Članak 238, vrijeđanje i omalovažavanje. Moramo reći da bi ona bila vjerojatno savršena kandidatkinja za premijerku, barem u njezinim očima, ali prije toga mora svladati kako se vodi obrt, prije toga mora svladati kako ispuniti imovinsku karticu i niz ostalih stvari koje mislim da bi svako od nas trebao napraviti. Kolega Okroša, ovo nije bila povreda Poslovnika, vi ste prekršili Poslovnik pa dobivate opomenu. Izvolite, predsjedniče Vlade. Hvala lijepa. Poštovana zastupnice Benčić, pa sad moram iskoristiti ovo vaše pitanje jer vidim da zaista ni vi ni drugi kolege iz oporbe, vi nemate više kud kako pobijediti HDZ. Znači u zadnjih nekoliko dana krenula je nova strategija osmišljena u vašim briljantnim mozgalicama, a ona se svodi na to da moramo stvoriti okvir medijski, nemamo nikakvih dokaza, ništa ne znamo, ali Plenković je korumpiran. To vam je drug Grmoja plasirao, pa ste našli druga Rakara da to plasira, pa vam je to jedan od portala držao danima na okviru, sad ste se drznuli gđa. Vidović Krišto, gđa. Mrak-Taritaš i gđa. Benčić. Jako je važno za HDZ da shvati, dakle ovi ljudi su nemoćni kada izađemo pred birače. HDZ će njih pobijediti, kao što ih pobijedio i na ranijim parlamentarnim izborima i sad kad su sve adute ispucali jer nemaju niti jednu korisnu ideju ni prijedlog za Hrvatsku, sad moramo staviti okvir, stavimo mi okvir pa ćemo mi kasnije nešto i naći. Dakle, to je ono što oni rade sada. Dakle, javnost mora shvatiti kakva je ovo operacija, jedna lažna, perfidna, neistinita operacija političke sitneži koja želi doći na vlast tako da lažno, bez ijednog argumenta optužuje. I to gle koga? Premijera. To je agenda. Dakle, to rade sustavno i redovito. Sustavno i redovito. E sad mi ćemo pokazati što smo mi napravili, dakle ne samo da je ovo teška laž, jedna teška optužba, u biti vas sve štiti imunitet da vas ne tuži za to. Pretjerujete. Pretjerujete. Bez ijednog dokaza, sitne male crtice. To govori o vama kakvi ste. Nemoćni, patetični, jadni. Evo penava vam sada 2023. jedino što može prigovoriti HDZ-u da je u koaliciji sa manjinama. To je sve što može prigovoriti. Mi smo došli na ovaj aktualac, a bilo je tu i saborskih zastupnika iz oporbe, evo Daus je bio, iz
Jučer probijene druge cijevi tunela Učka. 200 milijuna eura povezali Istru, hrvatsku Istru sa mrežom hrvatskih autocesta. Koridorom 5C u istoj godini povezali hrvatsku Baranju u mrežu autocesta. Prošle godine Pelješkim mostom povezali hrvatski jug u mrežu hrvatskih autocesta. Međimurje je bilo povezano prije. Što vam to govori? To vam govori o našoj strategiji, našoj politici, našoj konzistentnosti. Prigovarati nama u kojoj su strateška postignuća, dakle ono što smo obećali ljudima na izborima, mi smo i ispunili. Rekli smo sigurna Hrvatska, rekli smo europodručje, rekli smo Schengen, rekli smo gospodarski rast, rekli smo veće plaće, rekli smo veće mirovine, rekli smo odnos zaposleni i nezaposleni 16:1. Prije 10 godina taj je odnos bio 4:1. U našem mandatu je BDP u apsolutnom iznosu za ovo nešto ekonomista koje je ostalo u oporbi narastao za 20 milijardi eura. U vremenu Milanovićevog mandata za 2 milijarde eura. Europske fondove koje smo vam donijeli mi, a niste ih dobili vi, pogotovo ne vi koji ste kao nevladina udruga kad smo ulazili u EU lobirali za monitoring mehanizam Hrvatskoj. Htjeli ste da imamo teret ovdje kao Bugarska i Rumunjska, baš vi osobno. A pritom ne znam hoćete glasati za Zakon o hrvatskom jeziku kao potpisnica Deklaracije o zajedničkom jeziku. O čemu mi pričamo? To vam je realnost politička i okvir i zaslužuje objašnjenje da ljudi znaju o čemu se radi. Dobro, prije nego što kolegica Benčić se očituje, imamo nekoliko povreda Poslovnika. Prvi na redu kolega Grmoja, izvolite. Povrijeđen je članak 238. Naziva me drugom čovjek koji je gojen u crvenom balonu i koji je kao jedinog autoriteta citirao Kardelja. Dakle, to ispravljam kao povredu Poslovnika. A drago mi je da premijer Plenković prepoznaje kako moje izjave, moje inicijative slijedi ostatak oporbe. Kolega Grmoja, ovo je bila replika, tako da dobivate opomenu. Kolega Sačić, izvolite. Hvala vam lijepo poštovani predsjedniče i gospodine predsjedniče Vlade. Prijavljujem povredu Poslovnika, članak 238. na izjavu našeg predsjednika Vlade koji je sada rekao javno da je država Hrvatska sigurna i to u situaciji kada, gospodine predsjedniče Vlade, to je vama jako dobro poznato, dnevno hrpimice 10.000 ljudi ulazi u Republiku Hrvatsku ilegalno zelenim granicama, ne znamo kud ćemo s njima. Prema tome korigirajmo se. Nemojmo to tako govoriti. Kolega Sačić, naravno da je ovo bila replika, pa i vama moram dati opomenu. Kolegica Peović, izvolite. Hvala. Članak 238. vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika i zastupnica. Uistinu ne bih vas kritizirala za osobnu korupciju koja još za sad nije dokazana, ali bih za sve drugo što ste ovdje naveli, sigurna Hrvatska. Pa da, Hrvatska je sigurna zato što ste iselili 17,6% radno sposobnog stanovništva. Ako čitate stranu literaturu, pročitajte memorandum Svjetske banke gdje smo pali u produktivnosti u odnosu na druge zemlje višestruko. Imamo najniže plaće. Dobivate i vi dobivate opomenu. Kolegice i kolege, ovo je sad aktualno prijepodne začinjeno povredama Poslovnika. Nismo nikad prije ovoliko imali povreda Poslovnika u međusobnom izmjenjivanju pitanja i odgovora, tako da vrlo teško ćemo sada držati ovaj normalan ritam ako ćemo imati ovoliko povreda Poslovnika. A nisu naravno povrede Poslovnika. Kolega Penava, izvolite. Hvala, ne sekirajte se predsjedniče Sabora, evo kreću i vaši. Ne smeta Domovinski pokret, predsjedniče hrvatske Vlade, manjina ni u kom slučaju. Nas smetaju prazna sela, raseljeni ljudi, zatvorene farme i tvrtke. A rezultati toga jako podsjećaju na ciljeve velikosrpske agresije na Hrvatsku, što je bio cilj SDSS-a 90. godina, odnosno SDS-a. Tako da možete sami doći do zaključka i paralele na što ciljamo i koliko ste bliski ostvarivanju tih ciljeva. Kolega Penava, naravno da je ovo opomena, nema veze ovo s povredom Poslovnika. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani 238. Ovdje je lijepo, očevidno je da
je oporba ujedinjena oko jedne stvari, a ujedinjena oko druge stvari. Evo, upravo sad sam bio vani i Božo Petrov i Tomašević su zapeli na ulazu ovdje na šestici, unose 2 vanzemaljca, ono kao u Meksiku. Pa evo, možda se svi zajedno skupite pa ih pokušate zajedno unijeti u Hrvatski sabor da ih prezentirate ovdje. Kolega Zekanović, i ovo isto tako povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Kolega Borić, izvolite. Hvala lijepa. Članak 238. Zaista omalovažavanje i vrijeđanje od strane kolege Grmoje, jer sam ja osobno čuo da se oni na sastancima oporbe svi tituliraju sa drugovima, znači drug ovaj, drug onaj. A što se tiče njega i njegovih procjena, ja pamtim njegovu izjavu koju je dao nedavno u jednom intervjuu, vrlo iskreno. Jasno je rekao kako će izgledati izbori, znači HDZ će već pobijediti ili u izbornoj noći ili 2-3 dana nakon toga, tako da kolega Grmoja, znamo da se borite za oporbu. Kolega Borić, isto tako opomena. Kolegice Burić, izvolite. Hvala vam predsjedniče. 238, uvreda. U dobroj namjeri kažem drugu Grmoju, drugarici Peović i svim ostalima iz oporbe da su nesposobni, neznajući, destruktivni, zlonamjerni i postavljam pitanje što su oni to napravili za Republiku Hrvatsku? Ništa, 0 su napravili. Jedino što koriste jest da koriste Sabor za vlastitu pozornicu, a ne za napredak hrvatskih građana. Kolegice Burić, isto tako opomena. Ja vas molim da se tituliramo ovdje zastupnici i zastupnik. Molim vas. Dakle, molim vas da se tituliramo zastupnik i zastupnica, odnosno kolega i kolegica, zato što neki vole da ih se zove drugom, a neki kao kolega Grmoja ne vole da se zovu drugom. Tako da držimo se onoga što je sigurno. Ne znam, ja nemam tu informaciju. Dobro. Kolega Pavić, izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. vrijeđanje. Vidimo da oporba jedino što zna vrijeđati jer su slabi. Nema ih. Evo, gdje nam je Peđa Grbin, nesuđeni premijer na kojeg niko ne računa, ali on kad je govorio o stranci Ne možemo, govorio je da ne želi, da mu je drago da nisu u koaliciji jer bi morao građanima objašnjavati što je odrast. A odrast je da onih 400 milijuna kojim je viška da neće dati u povećanje građanima plaće grada Zagreba. Jedino što predviđam kolegici Benčić da će biti uspjeh, da će nekako od ove visoke i mokre tave upaliti Trnjanske kresove. Kolega Pavić, dobivate opomenu. Kolegica Selak Raspudić, izvolite. Članak 238. Nas, premijeru, ne brine samo što ste korumpirani. Više od toga, mnogo nas opterećuje što ste nesposobni. Jer rezultat vaše Vlade je što je 500 000 građana otišlo iz Hrvatske, još uvijek ništa obnovili niste, a inflacija je do kraja opustošila džepove naših građana. A kad ste već na hrvatskom jeziku nije agenda i niste u Briselu nego u Hrvatskom saboru, pa ga prvo sami naučite, a onda drugima docirajte. Kolegice Selak Raspudić, isto tako opomena. Ovo nije bila povreda Poslovnika. Kolegice Peović, izvolite. 238, vrijeđanje i omalovažavanje saborskih zastupnika, ali ne zato što nas se naziva drugovima. Evo ja ću reći kolegu Grmoju bih nazvala drugom tek kad bi to zaslužio. To se treba uistinu zaslužiti, ali za sad to nije slučaj. A kolegici Burić i HDZ-u, kada vi to zaslužite, onda neće 500 000 ljudi iseljavati iz ove zemlje, nećemo imati neke od najnižih plaća u Europi, nećemo imati mirovine s kojima ljudi moraju kopati po smeću i onda ćemo se možda nazivati stvarno drugovima. Kolegice Peović, druga opomena vama. Kolegice Baričević, izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Ljudi vide rezultate ove Vlade, vide kako smo zemlju izvukli iz krize i kako smo sve ono što smo obećali ispunili. I to vama smeta. A zahvaljujući trenutnoj vlasti u gradu Zagrebu, građani Zagreba plaćat će najveći porez na dohodak. Zašto vi, gospođo Benčić, se ne potrudite i građanima Zagreba ponudite upravo rasterećenje reforme i ovog 5. kruga da građani bolje žive u gradu Zagrebu? Hvala kolegice Baričević, isto tako opomena, nije bila povreda Poslovnika. Kolega Reiner, izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, članak 238. Ne smeta mene nepristojnost i kućni neodgoj nekih koji kažu za premijera da je korumpiran, a da ne daju ni jedan jedini razlog za to, ni jedan dokaz za to. Sramotno.
Jer da njih neko optuži da su lopovi, da su korumpirani, kako bi se oni osjećali? Smeta me što lažu. Lažu da ništa nije izgrađeno. Pa neko otiđu konačno na Banovinu, neko otiđu i nek vide šta je izgrađeno. Ovo je isto tako bila replika, a ne povreda Poslovnika, tako da dobivate opomenu. Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani članak 238. Evo kolegica Selak Raspudić čija stranka je potrošila 200.000 kuna na reprezentaciju, a radi se o biftecima i oboritoj ribi u zagrebačkim restoranima, govori o korupciji, a ne znaju opravdati na što su potrošili. I još jedna stvar, evo upravo mi je došla poruka da su Petrov i Tomašević uspjeli unijeti izvanzemaljce u Hrvatski sabor. Jedan je izložen u klubu Možemo, drugi u klubu Mosta, pa evo novinari ih mogu, tamo su prezentirani, mogu ih pogledati. Kolega Zekanović, dobivate drugu opomenu i sada možemo nastaviti s radom. Kolegice Benčić, izvolite očitovanje. Zahvaljujem se. Poštovani, nisam očekivala baš tako veliku nervozu u vašem odgovoru, moram reći, ali nisam ni očekivala da ćete organizirati ovakvu paljbu i to baš od strane primjerice Zekanovića ili gospođe Burić. Mislim da ste to mogli bolje. A sad ću reći nešto u vezi onoga što ja jesam govorila i što tvrdim i dalje. Ja sam rekla vrlo jasno o pokroviteljstvu nad korupcijom, jer je apsolutno je nemoguće da imamo svaki mjesec aferu tešku nekoliko desetaka milijuna eura, nekad u milijardama kuna, a da vi za to niste odgovorni i da ne na kraju, kada već imate dokaze za političku odgovornost, ne kaznenu, te ljude ne smjenjujete nego ih ostavljate da mogu doslovno utjecati na svjedoke, da mogu utjecati na moguće dokaze. I zato na kraju i sve optužnice za političku korupciju, odnosno velika većina njih i pada na sudu. Jer im vi dajete dovoljno vremena da nema dovoljno dokaza kasnije. Sada je ta situacija sa Barbarićem. Sa njim je situacija jednostavna. Vi ili ne želite ili ga ne možete smijeniti. I niste nam rekli koje je od toga. Ako ga ne želite, jednako ste odgovorni. Ako ga ne možete, recite zašto ne možete. A na kraju krajeva, s obzirom na Barbarićevu poruku vama, evo mogu vam ja reći, ako je ona točna, ako volite kartat, samo mi recite što kartate, pa ću vam pokloniti jedan špil.